solanasang tontong di kurusma alangan tuang kasih namuan talan ala totemo ulendui acara umpamatan dapena lan channel YouTube IKB Bahasa Toraya. Kure sumang alangan puang mading kina pasitambu sule la dinandungan tukadan na puang dolo joma itu tapalaku patunduan ta masambayang. Puang kapenombang kilan kadatuan suruga kure sumanga lante allo totemo maadinkan miben atu kinai sipulung lan acara umpamatan na pena tontong kikamali inde kadan ni lami parampol ko kami o puang pena masallo tunduikan ni anay te kadan mi maadin menalainan lan penangki inde mokan puang sakka mokan la urang gitu kadan mi lan sangana puang ki Yesus Kristus kirampo mati kalemi amin. Sulu solanasang ia tu kadan na puang totemo di pasakka lamay maapenduan na suraan na datu sang pulo kasera angka sang pulo apa ia tu kadan na puang na kuah na tarima mi hiskia tu sura ia to dio may sumbungan puduk ia to anda basay mangkato malem itu hiskia langan banduan na puang anda balla itu sura ia to dio olona puang di ben mi misa tema pa ananungan umparampo haagan katuan lako puang umparampo haagan katuan lako puang. Sulu solanasang maarupa-rupa tua aganta tolino unting ngayoy tu susaba tu dikwa parre katuan den tu tahu payan susana ma tu parrina seden duka tu tahu tang payan tu susana se parrina belana dabuni den tu umpatongan duka bang painanda na pasali tu tosenga dikuan na maatan tu penanda kerampo ite may kambabandaran katuan. Lusiduka to turampo lako hiskia kumua natarima mi hiskia tu sura dio may datu asyur kumua la disanggangan tu tondok Yehuda. Susi misa datu ia te hiskia lendu kinanda dio pentirona puang matua. Ta ena mataku ta ena tiramban tu penanna belan na tontongi usatuanan puang matua. Ta ena palaku hiskia pa tunduan senga. Ta ena palaku pa tunduan senga ala ko bangsa senga. Siatolan banuanda. Ondong raka lako taulan banuanda datu. Apa ya tu hiskia rampo lako puang. Di pokadami lan pa abasanta kumwa malem itu hiskia langan baduan na puang anna balla itu sura ia to dio may olona puang na parampo hiskia tu mintu agan katuan na lako puang ia tu pas sambayangan na hiskia na perangi puang anna maadin te bangsa Yehuda dilendokan dio may kasanggangan. Sulu solanasang mendadi misa pekutana lako kita kumua umbara susi tu tanam painanta ke unolaiki agan katuan susi inde datu hiskia ta patongan kumua puang matua manna tu kasalamaranta puang matua manna tu pentirerung ma totota ia tula undangkaran ki kelan ki hagan kamalilinan mendari misa pangadaran lako kita kumua lama karitutu ki lako puang susi datu hiskia moy raka anta utamui temayagan me patiramban sangadinna larampo kila ko puang belanda na perangi puang sia yaitu puang belendokan dio may kasanggangan. Sulu solanasang may kami taparampo itu mintu waagan katuanta lako puang belanda puang tula tunduiki siala tontong kananda iki. Amin kadan na puang tama kurus semangat tama sambayang tontong kan ni rampo mati kalemi puang usorongan ni umparampo itu mintu wagan katuan ki lamasan nang kan ni lalan kan ni agan kamahusan kamu manna tu kinai rampo ma pasare susi kadami tu mangka kirangi den nau pa puang nama adin lamen nalainan lan penangki solanasan kurus semangat katuan ki sitaruna kisorong mati kalemi lan sangana puang ki Yesus Kristus kirampo mati kalemi amin. Sulu solanasang
ramporan dan namo to kasih tamuan ta lantai atau temo tontong di pesanan anta tontong dukungi in the channel YouTube IKB Bahasa Toraya. Salama umpataro katuan puang un rondongki.